Henge kamsa taring kinyen dong go matsung yalang yel henge chola tiwa chungchung chitige indarwa. Tenzin has 4 sons. Tenzin na Pushiores, Shar, Tho, Nu. What is the name of the 4th son? Kisil henge chogi Pushiba ki mingla changre lana this chik tugor darwa khain shiba ina ye ki joba sentence digi thama dela khari gyapto ta. What is the name of the 4th son? Full stop period dwara. Information nesu chikaptu shegi or right declarative sentence reda question mark maredwa question mark in a thita in ngi ani what is the name of the 4th pushiba gaming kharre len geja thigor roine question mark mare full stop in the pushiba gaming la what re len ngi information chik pass out chi dwara thinje manjo ki ta chinju ki sentence ki geja nangduen samma gywa dang dwara sonza tige ta de jo khaju ke chimbo im ba shila shane tharing gi ni dun de dirang por la shei henge jo tharing manjo punctuation marks ko la changai re derwa ta punctuation mark khari imba khadu phiju chigo ya thejo samma khende na ye du muthine thama ba siro na shwe ro thingyon na kisil hingi songan channel dor thema thangbo phiju do chegdina tashtele niming na kisom sigi yo manjo dunda chig nang la yen thongni gyune phege thoni inji jangi thapshi chigi re kisil hingi so phege shingi yo ba da phege thoni inji jangi de ba na inji manjo channel thor subscribe chiro na shwe ro an dinyam dungi gi tharung seda chinju chigi yo ro khazam dinyon na manjo channel thola sab dawa dang purpo shoba chuju chukchik de chega thola nindung ne go ra ine thang manjo gi nimo de rangja sa dawa da purpo ine yang thuju de dis yuwa dang yore ta chuju shoba chukchik de chega la member che chido chuju shidang chega thola Monday and Thursday la le yore and hingi sa dichik kena ya go yore samsra la so ani tharing manjo punctuation marks ko la nindung go zugi punctuation mark la du sambola esting on marks len ko ta chik ma de chik bu me ba marwa de la ko ngi nga thi dora mangbu yesa marks len sharwa ta punctuation mark la ding jo phege nang la ige chezom ki ta la do yor ra thinde ro chik chhag dora ko gi definition na ta warjina set of marks or signs ta ra mark na ne ta sign na ne ta ra to show khari tung yore dige pauses or stops in a text 이게 치기 나노라 pause khola jamshagodo khola kagodo ra dige tumi ki ta ki group chiyo ra choba dige la ngo kharla gorle na punctuation mark lagi ores ti changma chayo che ta ngo punctuation mark khare chini phiju chigo re ra ti khare chini khe chembore phiju ma china khare yore le chiyo ra dine ro che hingi so gi samare china ye di hingi so la chik shegi indro di hingi so namjuni kho yore samgu dura thema chik ni chik kisi khomena di chi seno chi a woman kime without her man is nothing puding zila word right kalore kime morangi pudi kalor choga do the mid meverage na is nothing mo khare kuch mares right the koma gyapnang gil tani dus lodan chhedwa tanganjo gi phumodin zai kharla gore a woman without her man is nothing kime mo meverage na pudi khare kuch mare koma chidang chikbu chigenga jo text changma yuwa tang do yigi changma sonza dige chungda ni khechimbu imba sonza nganjo gi punctuation marks ko la jangorta writer yigi thingye china nganjo gi reader tu jula khari lamye thudo susu gi chowa khande tengye thudo namjui na nganjo kecha shedi ni gi what are you doing where are you going how are you tiwa tigi wa ha ko do ara phege na ne khachi yo deu imba le or tiwa resha ta yigi khaptu ma 두신 샤샤이 교이나 디나가 딱 개고지네 요 이게 두사이나 딱 콜 좋아 개고적이 수 예초와 디티기 티와티기는 시토 말와 송자 이게 이나로는 간절라 콜레 치들라 따디게 백해치 무척이 order와 남주만주 충자지레 로삼기 દ્વારા 이네 백해치 무다 따 노르와라지나 이게는 저 두슬레긴다 I am really excited about this job nga 내가 디치들 백가주 친구도 기생이 타마들 full stop 찍고 샤워라지나 nga gasor chimbu dulane laptyo chikbu chik kisingi ge full stop gi chapla exclamation mark di kya pare china ngamone gasor yobadi yigi nang gi tuen to word da tinde to gi funzo punctuation marks shim pare china yabu yore shwenga la so anta manzo
go to win that chidang china punctuation marks pe mangboyore denga chidwa nigi degi gangla colon semicolon hyphen la to pe mangboyore ne dinga de hengi so gi thari chikshem barajina piche tigiyore samgodu darwa that's what the thambo nga full stop ne go to win full stop yana khashis kidila period len bridge chi darwa period len samta keso di dirang re zore right enchare la jura ta di kare dus chedi nga full stop ki ta ra greatest pause ta di kagaya ledger di cheshu chire sentence chignang ra okay ta di khari khodi pije chibore declarative sentence and imperative sentence declarative imperative interrogative ne types of sentences ra joba ki rik la di ni tung ni ma ngaju channel to so ra hing so ki city ch chungme wara jina ye de icard la link shawo ngaju di tharing ni dun de jar zero chi shwe ra that this chikshu is a declarative sentence declare le do ngajo declarative le ke cha chik she shawa information chik henge chola pass out chewa nye ge tena ra dila ngajo kharla ore declarative pena cha shawa re jina I teach English nye injilab ge henge sola nye ge ke cha chik le dwara thudu ngajo full stop he is a nice person ko puya bu chire mi ya bu chire khansa ya bu chire ya bu re le jo nye information chik ti dwara full stop imperative sentence le to sambola sentence joba khandi dore la na anju ke rewa chya yana ka tangya ra command request order chya do thige la anju imperative sentence le ra thidu gi anju ki thama de la ya full stop jawo da pension please don't do it kuch dim machida ra full stop ding anju full stop ki thidang le ra la so ta anju ni pa di question mark le dunda question mark le hashure ra hingi so ha ra thita question mark yana thiwa yamba how was the right marks a direct question digi question mark yana nganzo khare ya gore thiwa chi thiwa ani kharla do end of interrogative sentence le do thiwa thiye gi joba le derwa thiwa thiye gi joba thamala nganzo khare ke gore question mark ta di duschne right so pena cha origin how are you what is he doing chirang khandi ye kho khare chi du digi ki thamadela question mark mena manzo yigi thidu sambola ta manzo shenge jina da thiwa resha le ha gura ina yigze dang du do da tinjula ta dinju ta da chimena tis niru shawor da ra ani susu ki nam gyune chom do da dinri thia ka bo yona ani punctuation mark tinjo ya ta da thina kalore plus point re ra so da thiwa ina thita ko ye ba do jik che so ding so question mark le ho yo che next the exclamation mark le du chida ne exclamation le du nga sentence khande ro re chikpe hang sang ya chwa hop the mela shuk chumbu le ro ra chwa the feeling do ro de ra used after interjection the interjection na khari re beta dinga digi nyendo dinga channel for your ra khadi dore dinga jo parts of speech ki series ra ma jo gi joba chi gi chase gi le chen dina gi yendung khama interjection beta le ni so ra hingi so sia chumena ne de I card la link sha series ra that's what that interjection ge thama de la phojo chi gi le de interjection phege na la ke dang kai le de jo interjection re dwara inji na la pemang ra ben wow hurra bravo alas da le do dwara tigen sing dun jo gi thama la jo ta di chi gi ra ani shemba chi used to show sudden emotions or feelings chwa hop the mele le do da chwa shuk chumbu ge chidang gi chwa ro yo ra tige tuen chi dong jo exclamation mark ge yo re la ra ke se that plain kyuma do je shema she wa che di yo chi na chik chwa yo ra che penisa what a terrible day it has been tharing ni mo de khate dukja do so ra la du ni gi emotion chwa de khander do tis chik khondo sa gyo do upset yu ro sto ara ti du ma jo khare ge pore ma de la exclamation mark the next thing do wow I love it wow le and so better right interjection so wow exclamation mark I love it na di pe ko yu le pe ko chu so na so this how che ta de ni so comma la do in the ra na so tharing ge marks yu ju na gi punctuation marks na gi phejum mangshu chidang ne phejum mangshu khari ola na comma ra ta comma gi nam gyu ni so pheju shi thola shi ni re dun thola shi ni re de yo da ra ni ni so la le how sum shi ni da ra this sum changma chawre jina digi thopati da me wa do cha do ra chida ni hingi so ge ke an kingi wi re ra di thalas tenso remind che che do in da ra thangbo di separate items in the list tho chi gi nang gi item so so chala khaga tuen chi do nga so khari chi gi yo le
comma pheju chigiyore la penetration ngi gi dusler da Europe Asia Africa tige changma continent re lingchen re le du Europe Asia len kha tyongor ra so tongwa do shai do aphi nangla tinde do jimare tinde do jing nangla anu gari chigiyore comma pheju chigor da penetration na we need pen comma pencil comma book and bag for tomorrow sangi gi chedula nganjo pen pencil book bag len chala chik re do khaga item separate khaga tyen chidula ra ngajo gi comma pheju chigiyor ra ta ling so gi and in la comma mindu sam sig ra ta di khari gi American English the British English ki khabar do indo ro chireshwa kisi dela comma jabna ta dewa comma ma jamna ta da ma dewa la do kheko mindu ling so gi preference su deba khandi yo de ro chik chishana ya diksare ra beso ding mu de ya tu that's all okay ani pen pencil book and then thang la tu digi jela chik ma do yo marwa ko ha ko du do ai chik koma gomen do ara sangi chidula ngajo pen pencil book tam bag ko yo restra ta ni pa dikhadi phuju chigi yo shu paina separate words that are not a part of a sentence jopachi ki chashi mena chik dit khaga tuen chidula ngajo khari chigi yo re koma phuju chigi yo re ta dilana kisilingi so gi gochu ma so samna di sentence de chik sidara per example digi this chik se uchur unfortunately he lost it ani tab malik ne do lagorra tab malik ne ko shor sum he lost it le ko shor wara ko shor sum le dela unfortunately le di me origine ko shor le da shor wa he lost it ra ko shor wa ine unfortunately le the writer tini ki cho thewa te shology dwara unfortunately that he lost it he lost it ki sentence joba di part mare dwa unfortunately so sa ma jo khaga de chito comment ki yore na so tama chere waye next the separate linking verbs the linking verb na khare khaja ma jo adverb to tingi pheche dina chinyu samgi dura however of course like your frankly honestly like your ma jo linking verb yorwa to this mo ma jo khare chire comma pheju chigire le ra dela linking verb sentence ni link le du thuni ra tension my parent wanted me to become a doctor ye ke phama gi nga doctor chik chai gi deba yo res ra sentence chik chaswa however khang tar yangs ra I had other plans nga ngara chashi shemba yu my parents wanted me to be a doctor ra ye ke phama gi nga doctor chana sam gi res dingi ki mala chu link khari gi thugi do however khang tar yang le di sonza khang tar yang however gi jela manjo comma kya pati comma ki pheju sumba separate linking verbs la di dus chin cha word da so tama cha yore chi tang thama di apostrophe thing chu ding jo dus china manjo comma ra ta comma di gang ni chi wore jina apostrophe cha word da ta apostrophe ki lega chu ni ur thangwa di gare marks contract le chu diwa yi nyung ro se wa yor ra penetration na manjo I am lady manjo gi du ni khare I apostrophe m I am chaswa she is chu du ni manjo khare chire she apostrophe s she's da ji parwa I am a Tibetan nga pheba yi le di I am le ni ma thio che yi nyung ro tang ra anjo khaji type de ne re yi thi yi nyung a che sam na tang ra so I'm a Tibetan she's waiting for you she is waiting with mo kirang gode du le di she is tino jo gi du ni kharche do she is len ma che she apostrophe s di khare anjo she's his it is the it's len thi ra tinde do re da then ni ba di khare re marks possession wang dan dum ba anjo na me thuba delta gi the dige gi thina ne da phege na anjo dila thabasa ki khangai ki rin su thirang do ara injina pelle lo yor thine so khare ja bele apostrophe ja s ja kogi mogi denjingi drama hi dadi sama khosare da apostrophe s chi buji gemna ki nga bu chongor da benisina have you seen Tenzin's new car chirangi Tenzin gi motorsawa di thongswe Tenzin ki motor di suire Tenzin gi songa Tenzin gi gablola apostrophe s Tenzin ki drama ki nga jo phege na ki let khwale origina apostrophe s ya berta ye badi Dolma's bag is full of products
drama ki tebe di chala ki khangde tu chala khangyo ki tebe di sugire drama ki drama's back dinga apostrophe ki chidare derwa dus chini ngazo thering full stop question mark exclamation mark comma ani apostrophe dus chini chawai tanga zuma be ni la lingi so lengi ge dela chongsen chinji jikshawe and dinga znyam de che derwa ni ge video de tema sumba gyabki za ti shagyo hashi sidungi de subeche ani laso kozo derwa the sun rises in the east lengi so nyam de chiworda it sets in the west kejo dikhale do nimasha nishargiore set nubla nubgiore la der dwara tadi punctuation mark che mindwa tanganju gap koyorta thangbo dikhale do the sun rises in the east nimasha nishargiore information jikti dwa ani full stop it sets in the west full stop ki jela nganju yigi dikhadune ge oya full stop ki jela yigi dikhadune nganju capital thigoyore la dinya la rewa Sonza I capital it sets in the west thiware dwe no information jikti gidwa sonza full stop laso nibadi I am going to the mall do you want to come along nga mall la dwe kirang nyam do yungye thudwe thiware dwe nibadi thangbodi keja jik information jikti gidwa sonza I am going to the mall full stop do you want to come along kirang nyam lenge thudwe thiwa inza question mark Laso, somebody, I am really excited about this opportunity. Right? Ngadi khogap di chitola pega chur chimbudu. Kisi nganzo ki dela full stop ya origina keja shesha yochik bulo ri chaswara. Kisi monne excited yo origina gachur tewen chito nganzo khale kya koire exclamation mark. Laso, komazu darin yugo sa mo indura. Okay, tainda shibadi. The top 3 websites in the world are Google, YouTube, and Facebook. Zamling nangi tazi chishu sumdi kharre lawarajina Google, YouTube and Facebook re la dwara tadina ngajo khare nabdo thangbo starting duran nordwa ti chunga chi dwa yi khatu gozu warajina capital ra oya ani top 3 websites in the world are big kecha item susu dwa ngajo thik susu dwa ani khaga dyan chi do khare gore Google comma YouTube and Facebook and Facebook ki gel and visually yichik madminda sonda and kinyela comma thina mathina lingi so debarwa ne Google kinyela ngajo comma goyra ani Google YouTube Facebook sunga proper noun logic chal dwara sonda ngajo G should be capital Y should be capital and F of course should be capital this china ngajo tata chite yore ani Taring nyendo de zami eng so nyendo de pento bochung yo rewa chigi ye taring nyugu thanda ngi sum kile gyu sunga ya bochung do de komo ma so shera ani laso nyendo de deba de session na karin che ma be ngi la keselingi so Instagram page na ngi na ngi Instagram thola ya phege thone injila be gi par da nyi thora lu di ye page na ngi na ngi khajang de la shawo Instagram handle your ra chik pheni sirona na doina follow nang de chungwaina follow nang na shera ani dingyo nang to channel thola tinde jabo phege thone inji jangai gi nyen tu mangbo yore ni dewala shago kharisi de ne jisine ani manjanyam do inji jangai shurona thank you so much de na che yiro chi ye laso